Commission Sports and Culture Club Kelahiora Ikanam Ladu Aga Football Super Division Wala penyak Daga Penimbiang District Sport Association Aga final kebalang mentagasi Ka Arpoterik Undok Pra Ajar Arsau Ke tim Mission Kala Penlim Yaka Thang Mau Dan Laiko Lenon Hapenang ke Jungbun Jiki Patno Kersan Jaka Mission Kipaya Jaka Mission Kala Penpau Jaka Tibet ke Jongki Menjak tap Yakan Dikilai Teliki Gol Lembah Kali Keting Job Yaka Nama Du Aga PDSA Commission kami ke tim kami nikmat ke Eastern West Kasir District ke MSL. Kasap. Siapa? Pasting di bang mo. Pasting dan nilai hui. Betul. Insya Allah ni. Tim untuk bang itu tersendiri ni. Kapur. Kayak pun saya yo mat no man. Oi. Sampai melot bila semua rau. Setan lagi dia. Ni. Ni terima. Tiam lagi yang terau. Jangan keperung lah. Buyang, man like được sàn này. Quá nhiều mèo luôn. Biếng, cái mèo Dia tuan mereka. Oh, tuan dia. Tuan dia mesti boleh tim hai tim nyam dek. Kopi lah yo. Mana kopi lah yo. Lam jam hai. Hay là. Khan uang lah. Hay là. Kalau pun kita lama. Kalau kompenya yang tadi kan. Nah. Nah. Nah.
Kasap. Siapa? Pasti di bang mo. Pasang dan nilai hui. Bet na. Insan bani. Tim untuk dibangai dan tersendiri nenek. Kapur bekas. Kayak pun saya yuk mat normal. Oi. Sampai melot bila semua rau. Siapa yang lain ni? Kêu rồi mà. Ni. Ni tu lembak. Kajian tiam lagi yang terlalu. Jangan ke perung lah. Buyang, man like được sàn này. Quá nhiều mèo luôn. Biếng cái mèo Ya tuan mereka. Oh, sekian biar. Ini. Orang di mesti boleh tim home kan. Nyam